caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. Yeah, and I know, and I know, and I know. Golf up tena na tena, ongele. Ni kweli mapenzi yalianza damu na Hawa, utamu wa penzi kajua chake na roza, na kama kupendwa ingelikuwa ni chungwa, ningetamani yangu kenyogote. Angelijua mimi sina roho ya chuma, ila mapenzi yametuma roho inauma. Wahenga wamesema mvumilivu kula mbivu, ila kwangu mapenzi nayo na maumivu. Nimebaki nalia na roho, nimebaki nalia na roho, nimebaki nalia na roho, nimebaki nalia na roho, nalia na roho, nalia na roho, nalia na roho. Abakozi bayina mujana TV twarabwiye yuko akaci tutazokora mugombo rero twagiye kuraba ndi wagiye kuraba uwundi umuririmbyi akomeye kandi azwi mugabo batubwiye muhiriwe turiko cameraman twene uko baturangiye turabona n'umugabo ariko urabona ubugene ariko audio Mazenete. Ndagufasha mukuru. Yananga bizi. Yamu. Ni sawa. Tutamuka. Ndagufasha. Kwanza. Ni haje. Wamumbariza hayo bari cyangwa ukambariza ukagira oya namba amakisi ariko no kubagiza umugenzi we bamana. Wamumbariza. Bigi. Dari umulai karonte na kama. Bigi. Umeze neza? Meze neza. Niyaje Bigi? Salama. Uko mstari na kuona ba amandefu. Yeye mkubwa. Salama. Hewe sawa none. Yego nimo yego. Ndabona ubikora mukandao. Sawa ndetse neza. Hapa rero twaje ngaha twarondera gafu. Ngabo ngafa we keshi mu kiramani n'utuntu twisha doda cyane cyane ujya n'umugenzi cyane gose. Ego. Ariko twari turi kumwe mu kanya. Ndibaza agiye ku kazi. None we mu kanya ujya mukobwa mu kanya twasanze ari mu. Urashobora kuturangiraho yo bari. Ego. Mbe nakubaza. Apa ari muziki ko muvuga ngo gitabaza. Ikindi ko wakora iki? Ngo asanze akora ubuzi bwinshi butandukanye. Nk'ubu asanzwe akora akazi ka salon de beauté. Ego ntibaze bibaza ko ari imiziki yonyine, arafise akazi ka misi yose. Ego none ko ngaha keshi utamusanga nk'uko mwabivuze niwe yikoresha n'abakozi. Ego haturangire neza dushikeho neza cyane. Je ndibaza nta ngorane. Abakozi. Ego Audio. Bite bro. murakoze. Meze neza. Biraza. Ego. Umenga washuye. Cyane mu gikorwa cy'ikira kuri salon de beauté. Ego. Ni hasanzwe akorera Rwanda abatoye n'abandi hari muri Rwanda. None uwo mudusabira umwanya tukinjira gato tukatumukira. Reka ndamubaze ashobora
Oh, stare. Gafa. Ewa bro. Hakuna gani? Aliwa. Ndakubona ba. Kaze kamera. Bashushe kuruke ba. Ewa, nzeni zazi. Sawa. Naje murangira. Ewa. nawe murarandaki murakora ibintu mutenze ariho Ewa, tuba kiri ijambo. Sinzi ko none mwe muza muhitamo cameraman uya ntabwo nakazi kamusoze kandi nkawe nk'umuntu twemera uri gihangange ubu nawe yaje acike ibara byo bisawa bisawa mbona ni shughuli sijui kama ubuzima ubuzima mbere wa muri video byo barabwiye kata tutazokora mani burababwiye ati abantu gapfa bari bamaze gusohoka gapfa yaziye cyane nanjye umusaba uyu munsi ndarakubyagiye ngo barakora namwe karibu hanyuma misi yose nkaba tumumuziki ndabona ari kurodera kandi wewe bana n'ubuze ndakwa byagere ko muziki wone ubona ko hanyuma apare gaho gapfa hari abantu batakuzuga ndabanya sawa misi tukiganiro mwatunga yego wewe mbere yuko tuyaga abantu twaciye mu bira twakubura mukaba n'abantu bari mu bisi y'inoga tugatereka tugende ko mugabo imbere yuko rero uje mu bira ndamutse abafanzi bawe ariko babwire Imana nizo ko ni kwa kunde nyene bitibagiye ni gafa afu aho bita on client konko ongere acha kelele hanyuma nkaba ndamukije abafanzi biwanje nkaba ndamutsana abafanzi ba Inamjan TV oye naje kuri microphone ni Eric Manirambona alias mapatanisho kama ni mani nangu na misi yose ni demana twabire rero na kanzo ariko iruhande ya gabo babonye makara hamutara ni cyaraje sawa nkuko bisanzwe ni 20Ks ariko mu buzima bwa misi yose hari abandi kuri mikro banye n'ubuzima ngenda cyamo rero ni 20Ks nkora muri Salo Dobote yande turi kumwe na mtamu wanje ariwe boss wanje ariwe the boss gava nawe tubyumva nyine n'umubosi wanje ni gafa abantu ndibaza muramuze cyane ego ubeshi rero kuri gafa bari bazi yuko ari umuntu yanditse ubuzi kusa mugabo hari n'amafilime ya Kenya atari bake ariko apa rero hari ibintu tubereye bishaje none wabyumviriye gute kugira icyo akazi abantu bangana uko ni byo dushaka gushaka kuri umunsi kama ejo urumva ije nyine cyubahiro urazi ko yatugiye u Rwanda gukora ugiye amakoperative batagize amakoperative bagerageze kuyigirire umwuga yabo kugira nabo baronka agasabuni cyangwa baronka icyo bagira icyo bafungura wowe ni koperative cyangwa oya wowe umugambi nenda kusiba mbere ndafise wa Moyo studio wa Moyo salon mfise n'iyindi migambi mfise gutegura twita wa Moyo movie bivanye n'ibyo nkora kugira ubundi tegura akazi muri make rero wa Moyo salon wa Moyo studio misi imbere baza wa Moyo record bana agiye gusha kabisa mani we idoroshe ama rero muri make ofisi abakozi banga gukoresha muri salon yawe nabonye hari uko barahari bibaza kumakira biba neza ngabazi amagafa abakozi ukoresha
barashika nkabangahe hanyuma uri nk'abandi batangira oya turafise abakozi nk'uyu arogosha hakaba n'abasuka byo menshi tukaza tukakoza tukakisa madredi nkaho hari ibintu nk'ivyo urumva turapudura na makeup hari abadada bagira makeup kiriya kintu cyose ngaha hanini abantu bagira ama mariage abakodesha ivyuma bashaka sonorisation ibikoresho byose bariyo niko mwabonye hajya amabafla ahari zimya nagasore nyine hari na studio n'ibikoresho bimwe byo tugenda dukodesha nk'ama microphone amaseri amabafle aho siri kugira turabe umujya muziki wacu dukeneye gukora umuziki wo mu Rwanda cyangwa muri Tanzania uburyo tuba twakuye umuziki gusa tuba twakuye kurabona mu gihugu cyacu kira mu nagwaso ifatwa irondere kugira twiteze hanini na dukorana benshi n'abastari n'abastari twicaranye turi muri turi muri freestyle nuko rero kenshi abantu barakunda kuvuga ati abaririmbyi nta kindi kintu bakora atari kuririmba arashaka ugasanga rero abaririmbyi kenshi bariko barabafata kari ngo bimbura kimazi abandi bakabafata nk'abatagira ibintu cyangwa n'abatekereza gusa wewe nk'uwo bigira byafayanywa yari kawaida nk'uko nabifashe nafashe yuko ni ibintu kawaida kugira projet z'umuntu waba uri umukinnyi wa filime waba uri umukinnyi w'ikisino menya n'amasinema byose mu kirundi niko nabo buririmba ukina filime ibyo byose byitwayemo neza urakota ukavuga ati jewe iyi projet yanje niko ndayikora uko urabizi yuko mu myaka yahera narakina filime nararirimba ariko ndavuga ati ubu kuno muziki w'indundi utari kurandiha cyangwa filime z'indundi zirangiye reka mfate icyo nokora n'iki cyangwa urwa ukora muri salo sanzwe ndabimenyereye cyane mbese nikorera hama umukozi wanjye nawe acarandonera kubera nawe yaravuga ati jya mpano nahira akazi ubu kawaida ndabifashe nk'uko jewe narinze ati akazi karatanguye kuko sanzwe ndabimenyereye iyo umuntu ariko arakora ikintu cyo kuba umurezi twebwe dukora kugira turonke amanoti hama umukozi ahazwe n'ibyo yarose hama umukozi nawe ahazwe n'ibyo umukozi amuhaye mu gihe yaboneka akazi kagenda neza. none urumva bosi wacu wanatanze akazi hari abandi nabo bakicara ukuvuga niyo amafaranga yawe uva gukora amafaranga kugira ngo none mpamvu mbere ya byose urabona mu kazi habamo kubona sinsigura ko mbaye bosi cyangwa abandi sibyo urumva kuvuga aha turakora nk'abavandimwe kwitahura kugira ati ukora akazi ariko ukora nk'uwikorera kuko urabona iyo ukoze nk'uwikorera umva nyine amafaranga no gukorera amafaranga iyo bamaze kwitahura uko ukora n'umutima kandi habonetse amafaranga none muri make ubu ukoresha ayo kuri studio
akabanga bivana n'umwumvikano turagirana urwandiko amasezerano amahera ategereza kuzarindiza ku munsi we uyu mu DJ yaba arakora ukuntu naho aba bakotishije ibyuma bya sonorisation hari ukuntu cyatuheza ndabonye mu kanya urafise ikatasi muri kontorore n'aho bakiri kubera abafanzi bariko barabaza isaba barabana mugabo rero hari ejo twaciye twumva indirimbo sinzi ni rugomba amahera rugomba amafaranga rugomba amanoti iyo ndirimbo rero tugatira katugarera tumusabu dusanga yaroza amanoti ariko ari rugomba amafaranga yaroza rero yaje iyo ndirimbo rugomba amafaranga rukore niba akagayakazi kuko nyene cyuba yavuze Evariste ati burya umugabo arangwa kwitwa umugabo afise kumufuko ivyo ntukagayakazi rondera uko biri kose nane rugomo ngara akazi gukora gukunda ruko nuko natugire ntabwo twozosaza ejo abana batuzobabwira ati nari umuririmbyi atako ninjije atari cyo werekanye ifu ejo hari muri kazoza bakavuga ati kanaka kuko byagenze bari gapfa rero ahantu cy'urugombo muri Cibitoke abantu benshi bariko barakuraba ko n'ikitegererezo bivanye n'akazi kawe ukora kandi si yose haba kuririmba haba gukina amafilime haba gukina haba no gufasha ubundi bantu bijyanye n'impano zabo muri duke usanzwe ufise wosaba iki imbere y'uko ucishije akakazi wosaba iki kugaruka usabiki abajeje intwaro usabiki bo muri akari subiramo hari muri kurafasha ku kijyanye mu kugaruka usabiki abajeje intwaro cyangwa abandi bari intererano yawe ngo icyo nabasaba ni kudushikira kuko ntabwo urabizi ko mu gihugu cy'iwacu abantu basegereza ariko uko biri kose mu kumushyigikira ni ukuza kwitabira icyo kintu we yuguruye abantu bisukisha bakaza ari benshi abafise b'amadame bakavuga ati turafise umuririmbyi wacu ashaka gutezwa imbere akarungika umugore wiwe tukamusuka neza kuko naje urumva niko kunshigikira aje ngaha nk'abantu nkaronga abakiriya benshi nanjye ibikorwa biguma biri byinshi reka tubatumire bakunze bari na Mujari TV ari sano nziza cyane sano y'abanyarwanda n'abantu nuko nabyo bavuye yuko ndagetse bikataragera ngaraje ngina n'amajeje abanyarugo banye Cibitoke banye Nkarambo banyarukana banye bontu bo munyeshenza za Mabayi za Murwi Bukinanyana Ndora Buganda mwese rugombo turabakira ukuri kwa n'isano y'Imana isano nziza y'ubustani aba stani bafise abashimira abantu kugira mu matkasheri gapacha bafasha suko ariko abandi bashika Madrid bana master y'abasani video bameze neza babandi bagira ama mariage tundafise umutekinisi twanikeze uno umutekinisi yego rero mwese turabahaye ikaze ukabe ikeza ukavugira ngo wageze cyo kurya nuko rero nikeze mukazi kawe kamisi yose ngo turasozera tujya ku ntunze imbere y'ikagenda n'ibyo bafanze indirimbo zibiziwe shasha arifa gukora aratada yuko tuzomusaba ibyo bariko barasaba wewe akazi kiwawe karakorohera ibyo ari karavuga kuri umutekinisi bava ngabyo nk'uko bimeze byo ndibaza abasanzwe banzi murababwira ati ni Mutama Mukoti wa Mutama umwami wa Madrid wa undi musanzwe muzi
ndibaza singaha mu rugombo guhera i Bujumbura hose no mu gihugu kibanyi ca Uganda za Kenya hose narakoreyeyo hama ababizi bose mubabwira ati ni Mutama Mukoti yagarutse ati umwami wa Madrid niho yica umwami wa Madrid Mukoti ni Mukoti nyene murabona ariko naje ndashaka munazongera Uganda nuko rero Gafa murumva ikiganiro cacu kigo kiraja abasanye muri control mugabo abafana ngo twayibemereye tuko turabandanya turatuje imbere Gafa rero urego gusora indirimbo zibiri harimo rugombo amafaranga rugombo amanoti harimo n'indirimbo yitwa Nimbari sinzi nuko indirimbo yamaze gusohora wa moyo niyo nanakuye cyane indirimbo nyinshi wa moyo tuzi cyane ariko baza amanoti ayo rero irangije mbere wa moyo usinumize moyo weni wangu wa moyo usinumize moyo weni wangu wa moyo wa moyo wa moyo wa moyo weni wangu wa moyo kila kitu na tena kina mwisho roho yangu umekuchagua uwe wangu wa moyo umenipa moyo wako niwe wako wa roho ikawa unajua walimwengu sio wote wema yaga wa moyo bya mumvise ibyo ni bishasha ibikorwa bishasha ariko arakora ndetse no muri iyi minsi ariko arakora concert yayikoreye muri commune Uganda concert yaje neza cyane abafanzi muri iyi minsi nibaza ariko bamwite nibaza ariko aradutegura bye bye makasi byo bari umugambi mfise ni gukora amakoncert mu ntara yose tour mu minsi ndiko ndategura ikindi giteramo vuba kizobera hehe Mabayi uzokorohera banyamabayi turi ngaha turiko turaza turi mu nzira tugeze hehe kukirindi ifuza ko tuzojana Inamujango TV tuzoba turi kumwe Imabayi yego nuko rero ibikorwa byawe clip video ageze hehe bano bavuga ati urasohora ariko tubona clip video hari nyamba mihora nayo bitewe urabona iyo tubuze aba sponsor cyangwa aba manager urabona ko byose bisaba uburyo kandi uko usanga muri bamwe nabo twavukiye mu miryango Kenya urabyumva hari n'utundi dufanga turonka si ngombwa ngo tuyarundamo yose mu muziki turadufise imiryango abavyeyi bajeyo nka papa nifise umuntu wanje narashaka kugeza abana benshi bavyaye nivyo rumva rero ko biri kose projet mfise mu mwaka ndafise projet yo gusohora indirimbo clip video nyinshi cyane banyitege yego ati uyu mwaka rero mu mwitege agiye gusohora clip nyinshi zaza ndirimbo ziwe afise indirimbo zirenga hafi 20 ariko clip video twose hari natwe muri Namujango tugenda tumwemereye akantu tuzogukorera imwe tuzogutegera imwe kuri gusa natwinde ibyo gusaba ko duterambere cyane muri commune yacu ya Rugombo cyane mu ntara nziza ya Chimtoki n'ibindi bigo bitandukanye iyo ndi kutrayime murakoze cyane haboneka nk'abantu nka 10 nkamwe byo mwoteze umuziki w'intara ya Kibitoki urakoze kandi mubandanye uko mushigikira ugwaruka ndashimye cyane mu maki nawe urakoze Gafa tugukengurukire cyane imbere ko tugukengurukira nikeze akandi kajya kanyuma ubwira abakunzi ba Namujango TV nabo bakorera salo yacu nziza salo yakira ingenzi neza n'akajambo nuvuga nko ku banwanye ba Salo Dobote ya moyo Saron bagerageze kudutera inkunga mu kuza kwikoresha muri iyi salo yawe hama Inamujango TV ndayibwiye ati mutere imbere nk'umutsima Gafa kajambo kanyuma ubwira abafanzi bawe n'abagukurikirana ku mwanya nakahe n'icyo usaba ari intwaro cyangwa n'ibindi n'ubukorera muri rusange icyambere ni gukurikirana Inamujango TV kuko niyo TV online iri kurashigikira abaririmbyi bo mu ntara ya Kibitoki gusabona hamwe na malike no gupartage majeme byose commentaire
kugira tumubwa ubumwe n'urukundo mwereke ko inamujyanye nayo ikirakora n'iki kirenge. Ikindi nkaba nsaba Ameve kuba hafi y'abaririmbyi babo, kuko urabona hari igihe umuririmbyi agiye n'ikibazo bamenya ko yagize n'ikibazo, gushyira hamwe no gufata abaririmbyi bakashyira hamwe. Ikindi n'abafana ni kudushyigikira, mukadushyigikira mu buzi bw'iwacu dukora bwa misi yose, kandi mukadushyigikira mu byerekeye akazi kacu kandi murakoze. Murakoze cyane bakunzi ba Inamujyana TV, ikiganiro cyacu cy'umunsi bwira bwa bumwe n'urukundo nuko gafa yamara kuvuga ati dushyire hamwe duhamwe turi hamwe turi n'urukundo. Ciao ciao. Mimi nawe Mimi nawe Mimi nawe Mimi nawe Respect the man boy. Hira. Young Wonka boss. Yeah. Go off. Ikimya kinya watu wangu. Wa Moyo Studio.